Oke, Bray. Barudak tah hei. Rek tampil lah ya, tampil ya teh aya acara. Heeh. Biasa hiburan barudak. Oh, hiburan. Jadi band kepret lah. Jadi band kepret ya. Siap. Cuma mimipina. Latihan teh naon kan bere 2 poe. Oh, 2 poe nya saluhung ge anu mere. Nya. Ah, si bocil lagi aya tah hadir. Mang Jimboy. Barudak oke. Saumur-umur can pernah nya. Heeh. Ngiluan nu kararieu. Oh, baik. Ayeuna pengalaman kan. Pengalamannya. Oke. Ampun. Lasih oke. Kamu salah tong jeung sadikeun urang. Baiklah. Dibuganeun ieu. Lasih oke di. Lasih oke, Bray. Wahai kawan-kawan, kemari dengarkan kisah kelahiran Nabi akhir zaman yang telah gemparkan semua ciptaan alam sekalian, darat dan lautan. Rahmat yang telah rebohkan akan keunggulan kekasih terdepan, imam kemuliaan dan keterpujian, tak ada bandingan di semua ciptaan. Hanya junjungan aku tinggalkan saat dihamilkan masa 2 bulan, yatim di kandungan amat menjadikan malaikat Tuhan berebut asuhan, menyerukan ke semua ciptaan yang jadi tanggungan mengurus junjungan langsung oleh Tuhan, tangani urusan tidak menyerahkan kepada ciptaan. Tidak pilihan yang Tuhan tentukan sebagai tempatan semayang junjungan di 9 bulan Allah mewujudkan kasih sayang Tuhan ke semua ciptaan. Dilahirkan harus digunakan kursi ditambahkan cahaya kehebatan, lahir dihiaskan cahaya penandaan, malaikat Tuhan sedikit bersamaan. Ketinggalan kita dari dan surga terhiaskan kemilau pancana, turun kebahagiaan ke rumah junjungan, saksikan junjungan yang akan dilahirkan. Ini pimpinan Maryam yang di depan, Asia dampingan ikut menyaksikan, membawa minuman yang akan disuguhkan ke ibu junjungan dalam kelahiran. Tetap jangan telah ditahan di terang panahan api kemuliaan Nura akhir zaman, kubur kebingungan, tak dapat gambaran yang jadi pegangan. Kemenangan Kisra kerajaan, 14 orang hancur berantakan, Paris digegerkan dengan kepadaman, apinya sembahan di kemajusian. Sawah heran jadi kekeringan, sama wadaratan jadi lautan. Terdengar obrolan hewan bicarakan kebahagiaan atas kelahiran. Kemukahan patung berjatuhan, jatuh tak karuan, bumi disuburkan dengan pepohonan dan buah-buahan, bunga keindahan, subur pengairan. Pengajaran para Rasul Tuhan telah berpegangan pada kebenaran tentang kelahiran
di akhir zaman, Muhammad junjungan sumber keagungan. Kesenian terkena hasutan, takut kehilangan harta dan jabatan, bikin kebohongan di dalam ajaran, umat kelinturan diri keabadian. Namun heran telah kelahiran saat menyaksikan kuasanya Tuhan. Dari kehamilan perut kekembungan dan sering mimpikan para rasul Tuhan, mengabarkan tentang keagungan yang ia hamilkan, juga keuntungan yang ia dapatkan, dan harus namakan Muhammad junjungan kekasihnya Tuhan. Aminah saksikan daya kenabian penuhi ruangan, lihat keindahan sama negeri Yaman, juga kelihatan banyak keajaiban. Sungguhan dilahirkan Aminah segala, ada yang keluar dari kedalaman rahim kemuliaan, lahirlah junjungan dalam sekalian. Kelahiran hari Senin bulan Rabiul Awal di berbulasan di 570-an tahun Masehian menurut temuan. Ini lahirkan di Mekah pilihan dari keturunan Quraisy yang bangsawan, leluhur junjungan semua sucikan dari perzinahan hingga kekafiran. Kewangian jasad kenabian, tak ada kotoran, darah dan ketukan, tetap reflekkan dan juga dibisan, mata dijelaskan sempurna pusara. Tidak rasakan puncak kesenangan, tak pernah temukan rusak keperawanan atau kesakitan saat kelahiran, penuh penjagaan malaikat Tuhan. Dilahirkan Nabi kelihatan wajah dan pandangan selangit pusatkan, dipuji Tuhan juga mengagumkan, duduk menapan hanya di hadapan. Kelahiran aurat tak kelihatan, sudah berpakaian dari keaiban, tak ada bayangan saat persinaran, nyamuk kalah hewan tak hinggap di badan. Pandangan ke belakang depan, barat ke depan, dari kejauhan tak pernah muafat dan tak ketiduran, hingga keringatan apa keinginan. Hari puluhan pasca kelahiran, hancur kerajaan Abroha dihujan, pasir azab Tuhan apabila bawakan dari sijil Tuhan tidak tersisakan. Kita camkan di hati teguhkan, kita keagungan dari junjungan untuk sempurnakan iman keislaman, juga keberkahan dalam kehidupan. Rahmat keselamatan moga ditetapkan kepada utusan kekasihnya Tuhan Muhammad junjungan, dan yang berkaitan dalam keturunan juga keilmuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kurang sasaran deui ngaoskeun shalawat salam puji
pujian pimpinan orang sedayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli مولاي صل وسلم دائما
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man ana laulahu kaifama hubbuhu kaifama aku ana Sadayana,
cahaya ilahi, wahai Allah jaga guru kami, wahai Allah jaga guru harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhona, wasilah yang mulia darimu Syekhona. Cintaku yang suci padamu, tak akan terganti, tak kekal abadi, tak akan terganti, tak kekal
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Kita jamak sama uninya budayana Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Ya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib Hashim, Hashim putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Musa. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Usai putra Sayyid Kilab, Kilab putra Sayyid Murad, putra Sayyid Kaab, Kaab putra Sayyid Nuhai. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Hai putra Sayyid Ghalib, Ghalib putra Sayyid Fihir, Fihir putra Sayyid Malik, Malik putra Sayyid Nawar. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Nawar putra Kinana, Kinana di Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrika, Mudrika putra Ilyas. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Ilyas putra Sayyid Mudar, Mudar putra Sayyid Izar, Izar putra Sayyid Mu'ad, Mu'ad putra Sayyid Ahmad. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Sayyid at-tarukur, muncul namaku kacatur, sahabat daya jalan soleh, itu saulah ditarik. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Wajib dari
Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Amina putri Nawahab, putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Zuhra, putra Sayyid Bilal. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Kita budaya nana, kerasuki kamu murna, sami sarap tiramana, peta lagu sadayana. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasarangan ngaoskeun syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, shalawat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka man tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Anna Allah ta'ala yuridu darajatin fil jannah yanfa'una bi anwarihim wa asrarihim wa 'ulumihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim wa amaddana bimadadihim sayyun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Thumma ila arwahi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal gharubi
والصابرين والشهداء والصالحين ولكل وسهاد كل وأتباع كل وإلى حضرة روح أبينا سيدنا آدم عليه السلام وأمنا سيدتنا حواء عليه السلام وما تنازل بينهما إلى يوم القيامة خصوصا سيدنا عبد العباس بريا بالملك الملقب بالخليل عليه السلام وإلى حضرة روح سيدنا إلياس عليه السلام وإلى حضرة روح سيدنا إدريس عليه السلام ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه ثم إلى أرواح بقية الصحابة المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح أهل معلى وسبيك والباقي والخندق والبدريين والأخودين جميع صحابة الكرامة وتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah أن الله تعالى يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وأعاد علينا من بركتهم وكرامتهم وشفاعتهم وعمادنا بمددهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ثم إلى أرواح para guru-guru khusus dari KJ Muhammad Muhyiddin Al-Qadir أن الله تعالى يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وأعدارنا من بركتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرواح أبينا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا ومن أحسن علينا ومن أوصنا واستوصنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها من قبل إلى قبل من لدن آدم إلى يوم القيامة khususan disebutkan kalau orang sadayana warga orang sadayana parantos mulih warahmatullah khususan ila ruhi mudah-mudahan almarhumah kalau orang sadayana warga orang sadayana parantos mulih warahmatullah sing dicampkan di alam kubur naku Allah Ta'ala diletakkan di alam kubur naku Allah Ta'ala kenikmatan kebahagiaan kemuliaan anu hakiki moga-moga pakuburan dijantankan ku Allah taman di antara taman-taman surga digolongkan ahli syafaat pembela bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatihah terakhir khusus kanggo Sohibul Bait di dia kersana Bapak di dia wa kula wargi moga-moga Allah Ta'ala maparinan ngalancarkeun segala rupi urusan mantenanana moga-moga nanang dicita-citakeun ku mantenanana kabul ku Allah Ta'ala.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وعمنا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هبنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل معذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم ولمن سلم في نسوة من الحظيرة القدسية وخالها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام
sabirana anu dosa diri abdi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh yang gampang desa sejak umur sebadan sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always